I dobrodošli u novi video na kanal Čazbuj. Danas ćemo raditi review na mikrofonu koji sam bio nedavno uzeo na nekoj stranici. Bio je 25 maraka, bio sam malo skeptičan, ali opet, evo, čujete kako pričam, tako da rejtajte mi u komentarima od 1 do 10. Uglavnom, naručio sam neke stranice, dobijete 2 i dobijete ovaj receiver ovdje. Tu imate za Android, imate za iPhone. I uglavnom dobijete ovo šuškan. Imate 3 moda. Uglavnom lako se stavlja ako plug and play, bukvalno nema ništa Bluetooth. I ovo sam uzeo kad budem htio vlogat na moru 7 dana, to će uskoro biti za par dana. Uglavnom, nadam se da će vam sviđati video, evo sad ću krenuti. Ovo je prvi mod što pričam, sad ima noise cancellation, ima ovu šuškastu gore. Evo, čujete, ocijenite ga. Evo sad ćemo prijeći u eho. Evo ljudi, eho, malo se čuje ono kako odbacuje se zvuk, ovo je treći mod. A ovaj mod je što bez noise cancellation, može se čuti malo u pozadini tu. Ovo ću koristiti za snimanja. Evo kako izgleda, kada ga držiš u ruci. Ima još 3 moda, ovo je ovdje baterija kada bude niska. Ali uglavnom, evo ovdje imate za pojačanje zvuka, ovo je za umanjeni zvuk, ovo je power button, tu držiš par sekundi dok se ne upali. Lijepo je staklo, nije niđe oštećeno, to je dobro. Ovo se zakači za majicu, znate kako se nije. Uglavnom, za 25 maraka nije loše, iskreno. Ono, legit, dobar je. To ima, sad ću evo testirat, malo smanjit ću ga. Kako me sad čujete, test. Sad ću ga pojačat. Evo sad sam ga pojačao opet. Uglavnom imam dobar je mikrofon za 25 maraka. Onako, preporučujem ga, ali ako hoćete baš malo bolju kvalitetu, naručite neki bolji, uzmite bolji neki klipon, na primjer, tipa, nemoj ispod 40 maraka, ovo ne znam što sam uzeo. Ovo sam uzeo jer nisam imao druge opcije, sad ću na mor, kada nisam imao nikakvu tu love, tu ovo ono da uzmem, tako da, uglavnom, ako hoćeš neki budget, neki da nije preskup, ali opet ono, performa dobro, ova vam je dobar za vas. Uglavnom, 25 maraka. Dobijete 2. A uglavnom, ako ćete baš malo bolju kvalitetu, nemojte ispod 40 maraka, jer to će biti malo ono lošije. Uglavnom se kad ozbiljite uzmite 40 maraka, ali nemoj ništa ispod. Ali ovaj isto dobar, preporučujem ga za ove manje korisnike. Ovdje imate za punjenje, punjač je u kutiji. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Like i subscribe ljudi. Šta pričam? Like i subscribe ljudi. Kliknite zvonce i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!